Evo, povela se rasprava na društvenim mrežama da li je Arsen Dedić Srbin ili Hrvat. Nemate šta pametnije da radite u 2025. nego da prebrojavate krvna zrnca. Slovensko pleme koje se igrom slučaja razdelilo na ko zna koliko delova, zaboravilo svoje stare bogove, prigrlilo nove, doslovno drvi kur svakodnevno već više od 70 godina ko je veći katolik od pape. Jel kapirate zašto Balkan prolazi kako prolazi? Mi smo bukvalno rasadnik budala. Najplodnije tlo na svetu za rasad budala. Ja ne znam šta ja radim ovdje.